laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. jon noon haray ɓaawo yettugol men Allah tabaraka wa taala du'ano nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, en yettimo kanko Allah tabaraka wa taala newinan ɓe en feƴƴugol ndu ɗo lewru suumayeeru e jam moƴƴere. lewru ndu ɗum feƴƴi e jam o newinani en muudo on, haa o newinani en gere juldere nden e coñci julde on, haa wuri toodena e sittu shawwal on kadi kanko Allah tabaraka taala o newinani buy e meɗen. woodi gaynuɓe hankin, wooday gaynuɓe hande, wooday gaynuɓe kadi e nder balɗe yaroyoje ɗe. mi torki Allah tabaraka taala yo jaɓan en ɗum ɗo fof muɗum, o marana en kadi hara bonal, o yoɓira en jannatul firdausil ala. haray si tawi ɗum feƴƴi e mawdu komi suɓi yewtugol kon ɗo hande ko yowodiri e nde ɗo julde arruknu sani min arkanil islam, ko ngal ɗo tugalal ɗimmal e nder tugale islam ɗen jowi. ko fihon ɗum puusilan e suɓagol yewtugol nde ɗo toɓɓere ko nde tawata julɓe ɓen, mi ala wiide lagine tun, julɓe e peyiji buy e nokkeli buy hino gikkinori ka sumaye juulirɗe ɗen ɗe heeway tew waɓutuji ɗin, farillaji ɗin jowi e naafila on e juma on ɗi heeway tew. musidɓe julɓe ilaka woni lewru ndun darike, wuri wona hay toma juula toode ila e futuro ka wi'a lewru ndun darike, ɗen geeƴe ɗon juuleteɗe ɗon weetay juule directement a yi'ay juulirde nden no pleño vidugol, wuri le juulaka taw. haray no honto ɓeeɗo julɓe wonnoɓe hebbinde ɗeɗo juulirɗe woni e adi lewru ndu yi'ede, ɓe maayali, ɓe nawnali, ɓe jogaaka, ɓe saakaaki. balla fayda ko ngaamelo woni heɓiɓe, kono hiɓe ka nder quartier ɗon. haray noon fi nde ɗo julde nde tawno suumaye artawno juulede, suumaye yamira julde aduna, suumaye taw julde, farlegol suumaye taw julde farlanoma, julde nden farla ka hitande sappa ɓere, yani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuluno duuɓi 3 makka hiɓe juulude ton. non si ɓe hewti madina ɓe woni ɗon kadi ka hitande aranere fergu, ka hitande ɗimmere fergu, non si suumaye farla, yani farlegol suumaye taw nelaɗo juuli no duuɓi 4 no juulede julde wowtanoma. si tawi kanji ɗiɗi ɗuma no hekki ɗuma, ma ɗuma no yamiri ɗuma, ma ɗuma noni puissance e hoori ɗuma, haray ko julde nde yo musidɓe julɓe wona wasi haray ko suumaye woni ko yamiri e ko wi'ete kon juulugol sakko wona ɓa kayru lewru yamirndu ndun ndu maayi yo accire noon, allahumma la. idan haray noon ko yo en eto moƴƴa hara en jeyaka e ɓeɗo julɓe wonɓe waɗirde moƴƴereji jaka ko fiiɓa iblisa no dumba. kala waɗuɗo gollal moƴƴal e nder lewru suumayendun acci golle bonɗe e nder lewru suumayendun jaka, wona wasi fiiɓay doja iman makko on towi, jaka na fiiɓay kulol Allah makko ngal towi, jaka ko fiiɓay seytanuji ɗin hino dumba e nder lewru suumayendun. fotuno noon si Allah dumbi seytanuji ɗin e nder lewru suumayendun, fiyen waɗu golleli moƴƴi e fiyo en accu golleli bonɗi, ko ɓurno en moƴƴande ɗo e suumaye maayu kañum iblisa firte koye taw hara en wowti, koye taw hara en waawi, ko ɗum ɓurno moƴƴude, ko ɗum ɓurno labede. yon musidɓe julɓe, nde ɗo julde ko nde ɗo woni tugalal ɗimmal ngal e nder tugale islam ɗen joyi. miɗo wawi en wiide nde ɗo julde ko nde ɓuri mawnudegoy e dendanangal dewe islam ɗen. sabuna noon ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki, inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatahu fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in batala faqad khaba wa khasara wal iyad billah. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki ko adete vérifiede e golle neɗɗo on fop ka ñalande darngal. himo horuno, himo juuluno, himo janguno, himo hazzuno, mo ittuno zakka, himo haɓuno jihadi, mo waɗno jokkere en ɗanji bos. ɗeɗo dewe makko fop ko adete ndaarede, ko adete limede, ko adete vérifiede, ɓe maaki ko nde ɗo julde. ɓe maaki si nde ɗo julde moƴƴi, aray jom mayre mali daɗi,
ɓe maaki yo Allah dando asku mum si tawi nde ɗo julde boni haray jommayre perdi jommayre hayri. Yani sa ndaari ko feeñi kon e hadise on, si julde nde ndaarama tawi nde moƴƴi haray o mali o daɗi nandi hay si ɗeya dewe hedditiɗe moƴƴali. Si julde nden boni on tigi perdi hayri nandi hay si ɗeya dewe hedditiɗe kañum moƴƴi. ɓay julde perdi o perdi, hay ɗeya dewe hedditiɗe boni, si julde moƴƴi moƴƴanimo. yani noon ko waɗi sinelaɗo sala sallam make ɗum ɗan ko zahiri hadis, yani ko feeñi kon e hadis on, ko humbi kon e hadis on mi yewti. amma nder mum on kon ɗum addinelaɗo mako de si julde nden moƴƴi jommayre mali daɗi, si nde boni jommayre perdi hayri, ko pasque ɗeya dewe hedditiɗe fof ko kara han wawata moƴƴirde julde moƴƴali. si julde moƴƴali haray ala ko ndaare e yeeso to. on tini jon noon kala dewal ngal innaɗa an o ɗo julɗo, ko ngal adete ndaarede, ko ngal adete vérifiéde e nder golle ɗe wi'aɗa ɗen ya golluka aduna fof, si ngal ɗon moƴƴi ɗeya haray a mali a daɗi, si ngal boni a perdi e hayri, haray iɗa hani wattande yili e dewe maɗen fof kono surtout ngal ɗon. ayi ko ɗum woni nde ɗo julde. yiltine laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki al ahadu alladhi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha kafara. ɓe maki on andude différence koni hakkunde meɗen e yimɓe defte ɓen, différence koni hakkunde men e heferɓe ɓen ko nde ɗo julde. ɓe maki kala accuɗo nde haray woni kefeero tamaman. na wasi mo tewi ke pas acci korka kadi haray woni kefeero, mo tewi ke pas wi mi sali mi hajjata o heɓi ko hajjiri haray kadi woni kefeero. kono ndaare ɗum ɗon no mawni no hulɓini ha kono puusali nelaɗo tigi yo maako. amma julde nden nde tawno hulɓinagol nden ɗon ɓe maaki mo accinde haray o woni kefeero, haray o yalti diina. e si tawi ɗum feƴƴi ka pular men tigi ndaare ko nde julde innitira ɗen, wiɗen julɓe ɓen e heferɓe ɓen, yani juuloɓe ɓen e heferɓe ɓen. pourquoi mawɓe men ɓen innitera ɓenna en hooroɓe ɓen e heferɓe ɓen, ma ɓenna hajjoɓe ɓen e heferɓe ɓen, ma kalɓe maaki juuloɓe ɓen e heferɓe ɓen, julɓe ɓen e heferɓe ɓen. ɗum ɗo kaka pular meɗen tunni wona ko tippa e aya alqur'ana ma ɗum hadis, yani yadullu ala mahammiyatiha wa azamiha. yani ɗo koko hollata ko mawnugol nde ɗo julde e teddugol mayre, ko nde ɓe innitiri en julɓe ɓen, awalego yani juuloɓe ɓen, ko enen woni ko nde ɗo innitira, e yani ko nde ɗo woni ko innitira ɗen. nde ɗo no mawni e kadi kayre julde nden son ndaari ila alif lam mim ha hewton minal jinnati wannas e nder alqur'ana fof on yiyata dewal e gandal an e faamu am min ka Allah daali son waɗi ngal ɗon deyi Allah tabaraka wa ta'ala ngal ɗon dewal, sabu ngal ɗon ngal sakkoton e waɗugol golleeli bonɗi hedditiɗɗin si wona julde nde. nden ɗon kañum Allah daali inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. ɓe maaki julde nden nde sakkoto neɗɗon e piiji bonɗi ɗin e piiji añaaɗi ɗin. ko ɗum waɗi kala wiiɗo min mi etike no mi accitira yargol beere mi ronku, mi etike no mi accitira sigareti mi ronku, mi etike no mi accitira fenande ma zina mi ronku, haray haqiqatan yeetemo yo yaa o juula moƴƴa, yeetemo ala julde. sihimo juulude o ala julde no juulirte, haqiqatan yeetemo yo yaw o juula. alqur'ana fenata si o juuli no juulirte, julde nden sakkotomo e beere, sigareti, dorogu, zina, fenande, kullu dendanangal piiji bonɗi harmuɗi ɗin. inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. nde ɗo julde nde sakkoto jommayre wonɗo juulude no haniri noon e dendanangal piiji bonɗi ɗin. musidɓe julɓe, ɗum ɗo fof no holla en fota waɗugol foolo juulugol e suuma yeetum ɗiya lebbi 11 hawke julde nden. julde nden kayre nde mara treti, kayre ñande wo ñande ko nde treti. e kadi si on ndaari e golleeli ko naadata aljanna, julde nden ko nde numéro 1 e golleeli naadayɗi ibnu adama aljanna, julde nden ko nde numéro 1. dalilaji ɗiɗi noye mum. dalil arano oɗo sahabajo maketeɗo rabi ibn kaab, nde o arno ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o inni nelaɗo min komi faala ya toranolan Allah, qissa on no juuti en taƴay woni ko marɗen haaju e mum kon. min kom faala ya toranolan Allah ko ya toranolan Allah hara en hoɗiday ka aljannaji. ɓay ka aduna ɗo en hoɗidi en wuuridi en wondi nokku ngotum, donc hara en wonali wondoɓe ɗo tawa ka aljanna kam mi waɗay odeyan sisi yiiden, hara ton kadi wonday nokku ngotum. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ake Ka'ab awa gayra dalik, torola goɗɗu ngo ko hina ɗum. Ka'ab kadi le mijiti o min kadi nelaɗo zaka min kadi ko ɗulle mi haton jini nani mo be e ko mapori.
nelaɗo ko honɗum yamiri mo e nder dewe ɗen fof awa yo ɗuɗɗin waɗugol ɗum nani kon ɗum ɓe adimo yamirde kon ɗum ɓe yamirimo kon ɗum ɓe landimo ɓe maki a inni ala kathrati sujud ɓe maki awa si ɗum wona mi ƴettanalma garanti de kono si ɗum wawa wonde mi torike ma walliran julde buy e hakkille mon musidɓe julɓe ɓay ko fuɗɗorɗen yewtere nde wonde nelaɗo ko nasahal umma o laaɓani mofteɗe reedu e hakkille mon e gandal mon si nelaɗo meɗen muhammad sallam no anduno dewal ɓurangal yiɗede ka Allah ɓuraygal naadude goɗɗo aljanna hara wona julde ɓe suuɗayno rabi'i bun kaabu ɗum ɗon ɓe yamiramo julde nden e faamu mon allahumma la ɓe waɗatano ɗum idan yadullu ɗum ɗo hino tindina wonde ko julde nden ɓuri mawnude nde ko nde premier priorité e dewe ɗen fof ko ɓurata naadude goɗɗo aljanna dalil men ɗimmo on honto nelaɗo landama ayyul a'mali ahabbu ila allahi tabaraka wa taala ma ɗum afdal golleli ɗin fof ko honɗum ɓuri moƴƴude golleli ɗin fof ko honɗum ɓura yiɗede ka allah tabaraka wa taala ɗon kadi kon ɗum nelaɗo allah jaabino nelaɗo maki assalatu ala waqtiha ko juulugol waɓuto on ka leer makko yani juulugol waɓuto kala waɓuto premier groupe ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude si tawi musidɓe julɓe hakkunde mo allah nelaɗo no anduno goɗɗum ngo ko ɓura yiɗede ka allah harana ɗum ɗon on sikkuɓe suuɗayno ɗum ɗon ɓe wowla ko ɓuri jasude kon allahumma la haray musidɓe an julɓe ko woni e aduna allah on fo tenteni musidɓe an guine yemɓe ɓen ɓay ko ɓeɗo mi kafi fulɓe maɓɓe soso maɓɓe maninka maɓɓe miɗo toro en no juulirɗe ɗen wonno noon heewirde ka suumaye yoɗe heewirni ka subaka yoɗe heewirni fana yoɗe heewirni alansara yoɗe heewirni fotoro geeƴe e ila e juldandu ha sabbordu suumaye kadi are yi'oye madama enen wonnoɓe hebbinde ɓen juulirɗe ɗen ka suumaye en maya en yaha en voyasa en nawna en jogaka e probléme kadi heɓaki ka juulirɗe ko holli ton hana yahede idan ɓay noon ɗum ɗo fo ɗi gantoji ɗimi konti ɗo fo ala haray en fo meɗen mahinnoto ɗen julde nden ka juulirde en fo meɗen hittinen finde ɗo julde julde jama no woodi jomiraɓe gande goo wiɓe yawgol ka juulirde juuloya julde jama ko farilla ɓe dallinori aya alqur'ana ka Allah daali ɗon warkaɓu ma arraki'in ka suratul baqara juulide e juuloɓe woɓɓe goo teppi ɗon mais haqiqatan juulu tun e kono sikke wo ala yahuɗo on ka juulirde juuli woɓuto farilla makko on oɗo no mari baraji no ɓurdi juuluɗo on ka suudu mum ko alda e nganto baraji nogayi e jeeɗiɗi e riwaya goo baraji nogayi e joyi nogayi jeeɗiɗi on no ɓuri jiccude juuluɗo on ka juulirde wondude e jama on no mari baraji ɓuri o juuluɗo ka suudu mum himo ɓurdimo baraji nogayi jeeɗiɗi si tawi oɗa mara nganto jaɓɓinigo ka islam simo mari nganto jaɓɓinigo ka islam o juulay ka suudu makko tawa juuluɗo ka juulide ɓuramo fus baraji sabuna noon innamal amalu binniyat golleli ɗin ko sabu anniyeji moƴƴi ɗi yoɓirte nelaɗo alah sallah sallam e sahaba e muɗum ɓe nde ɓe senino ka jihadi uhudi ɓe maaki e hino en ka jihadi ɗo hiɗen acci woɓɓe goo ɓaawo meɗen madina wallahi en soppata gaño ɗo en ƴawata fello ɗo en taƴitata dunkire en taƴitata joolol en weeletake weelande en feggetake feggande si wona kala baraji ko windana ɗen kaɓe woni ɗon ka cuuɗi maɓɓe madina kamɓe kadi ɓe windante ɗum ko fi hon ɗum ko anniyeji maɓɓe ɗi ɓe waalodi ton ɗin ko ɗin Allah suti wona ngamelo wona welsindare wona kulol heferɓe hadi ɓe yaha ko nganto jogiiɓe reɓe ɓe al insanu yudabbiru wallahu almuqaddir ibnu adama on o eɓɓay kono ko Allah tabaraka taala hoddirta ɓe eɓɓuno ɓe yahay kono Allah hoddiri ɓe yahata ko wano ni kadi julde nden kala mo Allah reeni ka ɓernde mum himo eɓɓuno o yahay mo jogii décision ferme o yaha e juuloy ka juulirde nganto sakke mo furay juuloy ɗon ka juulirde bi isnillahi e moƴƴere Allah o ɓuratamo baraji idan nde ɗo julde no mawni musidɓe julɓe nde ɗo julde no njandi so ndaari dendanangal dewe ɗen fof no mari retrait korka sa yehi ha un certain nouveau wondude e nawnare ma wondude e nayewu ma islam wima ya itu yaaki ɗon horugo sa ndaari korka e hajju kadi si ɗon yo hajjane yo yoɓɓum mbuuɗi o hajjane amma noon nde ɗo julde kayite ko on tigi nayi woɓɓo nanga rongol juulugol julde nden en tant que haqqille ɗen hino e ɓandu an haqqille ɗen iɓal ɓandu kanko o yananaka ko ɗum woni ronkugol juulugo waɓutu on yino sari inira wona raɗede heferɓe no jogii finkare no iwitirde ɓaawa makko no raɗade mo
no yamirira yo juulo o alqur'ana yananali mo yo dogo ha so laawiki o yoɓitay alqur'ana innali ɗum fasallu rijalan aw rukbanan ɗum ɗo ko wona ɓe raɗede goy heferɓe ɓen no jogii finkari e kaafa no yittirde ɓaawo maɓɓe e ndagawal kaɓe ɓattodiri wo fi kaafa ɓe soppay ɓe kaɓe ɓattodiri distance embere ndagawal o ɓe fampatongal fana heewira ɓe ɗon ma alansara heewi ɓe ɗon alqur'ana inni wona yettuma laawi ɗon si juulon de ɓa on laawata on laawata ko on annda fiita o maayi ɗon ñawli waɓutu e nder ko wonɗon dogude ɗon kon juule hiɗon seppude hiɗon dogude juule hiɗon waɗɗi yani wonɗo dogirde pucci yo juulu ka waɗɗi ɗon wonɗo dogirde teppere mum nde yo juulu ka on dogude ɗon oɗo permettaka ko wono noon nawnuɗo ha longi ne laaɗo alah sah sallam ari daarigol imrana bun husein himo nawni fota o wata darade o juula himo juulude o sujja e ngawlu hum ne laaɗo ari nangue ngawlu hum kum piɗɗi to ndaareɓe makali ɓa a wawata accu ha ndikka juula ɓe makali ɗum ɓe maki solle ɗo iman fa in lam tastati fa jalisan fa in lam tastati fa ala janbika fa in lam tastati fa awmi ima'an wodaro juula sa wata joɗo juula sa wata waloro beccal ñamal ngal juula sa wata walora beccal nanal ngal juula sa wata waloɗa joɗa juula sa wata wo eɓɓir gite ɗen waɗa sujudu on fewdo ka ruku darne nden fewdo ka pilafon dow waɗa ruku on fewdo ka miru waɗa sujudu on darugol fewdo ka koyɗe ma ley ka karoji ley wo haray ko ni woni no juulirta kono ndaare oɗo nawnuɗo longi nelaɗo ma kaali tuma selluɗa yani ɓeɗo ɗiɗo kala woɗo raɗe e oɗo nawnuɗo ha longi madama haqqillaji maɓɓe ɗino ɗon ɓe premettaka yoɓe ronku juulugol idan musidɓe julɓe hara ko aden mo nawna hela huɓa ala raɗede fus hara ko fitum ɓa balo no zuude ma ko fitum ɓay journal no zuude ma ko fitum weela ñiiri hino ɓanna ma ko fitum himo ɓili ka ambuttiyasi musidɓe julɓe ɗum sikku ko ɗum ɗo wonata nganto ronkugol juulugol waɓu toon e hoore makko allahumma watte jiili fanɗi e meɗen iwayɓe ɗo madina no hotude ka suudu iwayɓe ɗo saare ka biroji mum no hotude ka suudu golliroɓe ka isinji hella kabele to no hotude ka suudu ambutiyasi nangaɓe futuro heewa ɓe ɗon ma alansara heewa ɓe na metere mi hewto yal kam cippoyto ɗon kono jaɓu ɗo mbuɗi ma ɗimmiɗo cippade ɗo mi juula ha en innata ala kono ɗum fanɗi musidɓe julɓe ma metere jo on tigi tasi metere jo on o inna passage makko ɓe bon joni noon awa haray ɓa fana on heewi en ɗo joni garen juulen ɗo ma alansara heewi en ɗo garen juulen ɗo continue ha ɗo kadi mi innata dey on taximétre jo ala kono wallahil azimi ɗum ɗuuɗa ɗum fanɗi e joni noon le o wonaɗo raɗede ɗa o permettaka accugol ha o laawo so juula donc aray ko wonɗo on e hoore circulation mari nganto wigol ko hami hewtoya ka destination an simi juula allahumma la haray miɗo nodda en fo meɗen yo en wattu yili musidɓe julɓe e nde ɗo julde yo en andu ko nde ɗo woni tugalal ɗimmal ngal e nder tugal islamu ɗen ɓaawo a waɗi kalimatu shahada a naati dina a seeditike ala reweteɗo sowna allah a seeditike nelaɗo meɗen mon sah sallam ko jiyaɗo allah ko nelaɗo allah premier ko ɗaɓɓiraɗa ko ya juldu nde ko ya juulu nde julde no nde hana juuliɗede wallahi yo en andu ko ada farlede ɗeɗo de fop wallahi ko ka ɗo dina o suuma en mo fop won dogde kirti kartanno e hoore mum taw juulanoma duuɓi nayyi ko wana noon hajju ko wana noon haɓugol jihadi ko wana noon noddingol ko wana noon darnandu ko wana noon dendanangal dewe ɗen ko nde ɗo julde woni ko ada farlede musidɓe julɓe haray wota nde wonu welsindade e jungo men wota nde wonu yeebiyande e jungo men wota nde wonu négligeande e jungo men no nodda en fof meɗen yo en noto ka juulirɗe juulen jonnon si tawi haqqille men ɗe en fof fewtiti juulugol ngol jaka noon komi nawni o ko bemi juula e jaka noon komi woni raɗede o ko bemi juula ko ambotiyasi tiiɗi o ko bemi juula ko journal e ballon on ndi o jaka ko bemi juula mi andi nini ila ɗo en fof en andi ɗum haqqille men ɗen fewtiti haray noon la budda julde nden ko ya juulu no nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam juuliri anda ko allah tabaraka taala dalani en ka alqur'ana ka suratul ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana latani ke on ene laaɗo meɗen on muhammadu sallah sallam ñentina labangal allah dalali laqad kana lakum fi abaikum aw fi ajdadikum uswatun hasana allah dalali latanike on e babiraɓe mon ɓe ñentina labangal ma latanike on e mama soroɓe moɗon ɓe ñentina labangal fi julde nden oye ka ɓornateri ma ka fina tawaji men ka golleli men aduna yankeji hedditiɗi ɗen wawi ɓe ñentinde kono amma julde nden dendanangal ko wiyete dewe islam julde hajju korka kullu waɗugol inde bobo marias ɗum ɗo
fo ande ko golle diina ɗum ɗo fof kala mo ñentinɗa sona nelaɗo sallam haray a yaɓantake haray si woni iwti juulay koye waɗɗo juuloyo watte ka jangol anda on nelaɗo sama juuliri juuliren noon sabu na julde nde nelaɗo maki sallu kamara aytumuni usalli juule no yirɗon noon miɗo juulira so ina nelaɗo maki ɗum ko sabu andugol maɓɓe sa fini tun a mawni a mandike a yiyay façon ji julɗe buy a yiyay ɓeeɗano juulirani o yiyay ɓeeɗano juulirani a yiyay ɓeeɗano juulirani wonnoon nelaɗo sallam maki hawke ɗum fof juulon no yirɗon noon min miɗo juulira joni noon ala seedewal wongal ka marché ka yahata sooda tawa ko image nelaɗo ni ko vidéo maɓɓe ni ko ni ɓe juuliri ɗum ala haray ko honno ɗum firi ko ya ɓatto karamakoɓe ɓen ɓe janginama ɓe faminama ko honno nelaɗo juuliri haray miɗo nodda en fo e janngugol nde ɗo deftere wiyetende sifatu salatu nabi minat takbir ila taslim foti ko nde cheikh albani waɗi nde foti ko nde cheikh salih ousaymin waɗi nde surtout nde cheikh albani waɗi nde haray sen jangi ɗeɗo musidɓe julɓe en anday ko honno nelaɗo allah sallah sallam juuliri bon no juulirte hay ka akdari ley ga hay ka asmawi ley ga wallahi hay ko ɗen ɗon defte jannguɗa do gollitirɗa julde ma nde wallahi nde ɗuɗata lutondirde nde ɗuɗata wopondirde e julde nelaɗo nde itti e sikkisi ko ɗen janneɗa kono hara ko fawi en enen ko wigol tumɓay ko ni mi tawri no juulire ko ni mi manduri ko ni mi finiri mi tawri enen en waɗay analyse e golleli adunayankeji ɗin mais kono en jaɓata wadde analyse e dewal ngal kañum nde en fo en mandino ma buy emen mandino ka fulawaji ko howugol hoggo leɗɗe haɓɓira ɓokko suudu ndun ko waɗugol kewe haɓɓira ɓokko ma cuki ñappira huɗo nde yaltunoɗen ka yaasi yiwɗen aduna on analyse ɗen tawɗen ɗum ɗon fota hande kadi en foppo en elmini hoggo leɗɗe en waɗi grillage en foppo en elmini cuuɗi huɗo en watti cuuɗi paani en elmini mettirgol jaañe e leydi en watti meltirgol joni jaare e sima ay en jaɓi développement on ɗon en jaɓi hawkogol ko finuɗen tawɗen kon hella ɗum pourquoi pas ka diina kan fiyon ɗum noon ka diina ɗon kadi analyse musidɓe julɓe no heewi no tawrete mawɓe men ɓen no juulira façon ji tawa na non nelaɗo juuliri tawa na kadi wasi ɓe tewi pas lundagol nelaɗo kamɓe mawɓe men ɓen ɓe tewaki pour maɓɓe ɓe etike embere gandal maɓɓe ngal e faamu maɓɓe on allah yoɓay ɓe ɗum par ce que ko allah ko daali ko fattaqullaha mastata'tum hule allah embere no wawru ɗon noon kamɓe noon embere gandal maɓɓe ngal e mbawdi maɓɓe ndin taw ɓe haa ka ɓe faami ɗon ko ni nelaɗo allah sallah sallam juuliri ɓe juuliri noon si annan allah okkorima taaga e faamu e gandal e possibilité ɓuri ɓe haa a yegike a tawi ɗon dey no nelaɗo gerdi noon no mi tawri baba no gerda ɗon noon no serti seeɗa ma no mi tawri nene no gerda ɗon noon no serti seeɗa haray ko fiyon ɗum watta a sansata ɗum ɗon ya ahi as-su'ali indaka ngal landaɗa al jawabu indaka yani jawabu yon no jungo ma fiyon ɗum ka grillage a sansi ka huɗo a sansi ka jaañi a sansi ka téléphone windugol lettre a sansi a watti téléphone ainsi de suite ɗin ɗon piji fof pourquoi ka diina kan allah okkorima taaga joni a yehi ha saudi allah arskima darodugol e sudaysi a naadi kanal ka suuduma allah arskima yi'ugol sudaysi no juula direct e imamuɓe kowette e ko nantata e ɗiɗo piji dubai en e leyɗele jane diina yankoje fiyon ɗum waɗi noon a jaɓata ñembude ɓe ɗum ɗon a yii kadi no windi ka defte hiɗa darde kanal ji fi hon ɗum ara en toroniri julgol no nelaɗo sah sallam juuliri noon e nde ɗo julde seede allah tabaraka wa taala faalaka ñamande e mayre o faalaka ko yoɓita e nder mayre ndaare sonnajo en so fiilike suumaye tawimo e nder mum maɗon julde tawimo e nder mum diina kan shar'ini ko honno o yoɓitirta korka ko o hoori kon ko o ñawli kon e nder tunande makko ka wonno yiide ella kono ndaare allah tabaraka wa ta'ala sar'inali nelaɗo sar'inali ko honno o yoɓitirta julde nden si o laaɓi ɗum no holli allah tabaraka wa ta'ala falɗitaka julde yoɓitande falaka julde ñamande ɓay tun allah no andi o wata julude fewno ɗon nganto ngon ko e makko kanko allah iwri allah yim muñanike mo furay si o ndikki wota o naato yoɓgol fus mi muñike falƴitaka ko yoɓete kon o yi bon ko par ce que allah falaka julde yoɓande sina ɗum on ɗon sonnajo kadi ɓay fewndo ɗon mo mari nganto angal juulugol allah innaynomo ene laaɗo allah on sar inanaynomo tuma o laaɓi kon no yoɓirta kono ɓe sar iniranimo noon no yoɓitirta korka kam kono allah falaka ñamande ko wiyete kon julde si tawi oɗo sonnajo allah añi yo o ñawlu o yoɓita hara ko fiɓaɗa yeeyude sellirayma ya ñawlo ngo oɗo julde juula angoro
hara ko fiɓaɗa ukki ka damarru hiɗa asude hara ko ɗum sellanayma ya juulu nde ɗo julde angoro hara ko fiɓa hiɗa ukki ka ambutiyas bambe to kosa fewnu ɗon ko ɗum sellanayma yo waɗu toon feƴƴo ñawlaɗamo yoɓitoyamo allahumma la nawnuɗo yananaka yo ñawlo yananaka yo accu ɗon sokaɗo yananaka yo ñawlo yananaka yo accu ɗon e oɗa wonɗo dogude ɓeɗo ayɓe ka jihadi ɓe ano ƴetti laɓi kin e kafa kangoy no itir ɓawa maɓɓe kaɓe yiɓe yoɓe solay wonki maɓɓe kin ɓe yananaka ñawlagol dey si ɓe laawike yoɓe yoɓutu ajanallahi ɓe okke julde nden har ko ɗi gantoji ɗi mi wiɗa fi tum ɓay miɗo kufra fi tum ɓay miɗo ka bureau miɗo ka service fewdo ɗo bon repos yo naali leer hoy koɓe wowi min okkude congé koye men yalta ka yaasi fi ɓay koye ɗo leer hara ko ɗiɗo gantoji allahumma la julɗon kala ka o gollata e aduna nder lagine gollo fonction publique gollo ka société privé gollo ka golle muɗum personnel e musidɓe men julɓe wonɓe extérieur kala gollal ngal ƴettaɗa tawi a wata jolude waɓutuji ɗi normal anda amara nganto ɓuri o ɗo jogitaɗo kafa ma finkari no itira ɓawo no raɗede amara nganto ɓuri o ɗo sahabajo nanuɗo ha longi wata darade amara nganto ɓuri ɓeɗo amara ka chance ɓuri ɓeɗo haray ko yo on kon angoro se yuɓude Allah falaka julde ñawlani ko falaka julde yoɓitande ɗum waɗi on nenali oɗo sonajum ɗo yiela yo ñawlo tawi ko woni toɗe hitne indojude lanni en ɓangande lanni en famande jaka nde ɗo julde ko kayre ɓurata naadude goɗɗo aljanna sabu réponse ko nelaɗo sah sallam jaabi ko rabi ibn kaab laaɓani en kadi ko nde ɗo julde ɓuri mawnude e dendanangal de men si nde marsi marsani en sabu hadise mo nelaɗo sah sallam maaki mo adi ɗen addude on kamo qaddima yewtere men nden ka fuɗɗode yewtere meɗen nde e kadi ko nde ɗo julde ada farlede e dendanangal dewe ɗen e kadi so ndaari sabu himmugol nde ɗo julde ɓay Allah tabaraka wa taala fukkiti farlude ɗeya dewe fuu e nelaɗo meɗen mamadou sah sallama korka kan hajjungon jihadi ndin Allah yamire tu woni jibril wondude aya alqur'ana ya yetoɗa muhammadu ila ñalande kaari farli hunde kaari maɓɓe yoɓe huu mi tuuru julde nden kañum ɗon Allah tabaraka wa taala ko inni jibril yahanana muhammadu addano woodi komi faala farlude e makko hay nde woterele jibril ko aminul wahayu en ila fendo baba adam ko kanko tippinde wahayu ha hande o dutaka ha hande o heɓali ellahum ha hande o heɓali fotum ko Allah sikkitorimo ha o chansa ɓe nelaɓe ɓe andu ɗon temetato e sappo e ko fop ko kanko jibril tippinta wahayu ɓe anduɓe guluje temdere guluje nogayno andu ɗon fop ko kanko jibril tippinta wahayu ɗon ɗum hewta laaɗo inna jibril yo cette fois ci comme faala ko yayanana mouhammad addama mi ferla goɗɗum e makko wona sikkitagol wona ɗon leede wona dutugol wonande wona ɗon e leede on bal ko mawnugol hunde wona jonne nde ɗon tigi yo aruga tawa Allah Allah jonna mo yadan biyadi ɗum fuu no holli hammiyati wa azam hada sala himmugol e janɗugol e mawnugol e wongol très important ka nder diina meɗen ko ɗum inmo titre imamul mursalin kanko woni sakkitorde annaba ɓen ko kanko woni imamu nelaɓe ɓen yani ka hollugol ɓe nelaɓe heddiɓe fof awa teddungal mon julɗe mon onon fop juulirayno ɗon noon woni dispari ɗen ɗon fop majje ɗe hawkama ila ɗo ɗe ani lama kala rewirnoɗon ɗe jaɓni jaɓanta goto julde si yiɗo mo nelaɗo mi wayri nelde ɗo no juuliri ni ɓe annabaɓe ɓe nelaɓe feƴƴunoɓe fof ɓe hajjuno ɓe horuno ɓittuno zaka kono faalaɗo mi hajjatul wada ka arafa ɓe darike Allah innano yo ɓe nelaɓe fof aru daro ley koyɗe nelaɗo holla ɓe no hajjirte ko wano noon ka jendugol e safa e marwa nelaɗo Allah immintinano ruhuji ɓe nelaɓe hedditiɓe are joni no hajjirayno ɗon noon cuuɗi na noon are pelletle no ɓe hajjirayno noon ila ɗon na noon kono nelaɗo hajjiri noon jaɓirte mais ɗon Allah tigi immaki tentini ɗum mais amma julde nden kañum Allah tabaraka wa taala tentini yo ɓe aru ko ɗum waɗi ba'da nuzuli masihi nabiyillahi isa alayhi salatu wassalam ɓaawo cippagol annabi isa alayhi salatu wassalam ko yon andu isa ma zala hayyan o serali himo wuuri de isa hino wuuri o ma yaali kala wiɗo isa maayi mo yeddi alqur'ana hare mo lutodiri Allah tabaraka wa taala isa ma yaali annabi isa wona o Allah kadi wona o ɓiɗɗo Allah annabi isa ko annabajo Allah ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah ko tedduɗo ko nelaɗo ko kohojo
oɗo o mayali o fempaka alqur'ana inni wama qataluhu yaqinan wama salabuhu wama qataluhu. Alqur'ana inni ɓe fempalimo ko fenande, ɓe waralimo ko fenande, walakin shubbiha lahu. Ko woni tun Allah ƴettu mbadi makko ndin bugi e goɗɗo go, Allah nandintini mbadi makko ndin e goɗɗo go, ɓe nangi on ɗon ɓe sikki ko Isa. Idan oɗo o cippoyto no jeeya e mandeji darngal o jippoyto kanko Isa, o wiya ko min Isa ni. So jippike e nder embere balɗe ma jonte ma lebbi ko Allah hoddiroy yo wuuru ka hoore leydi ɗo, on andi fii ko annabajo nelaɗo o jaɓata julnude. Si wagu to heewi masalan fanama alansara kala julirde nde Allah hawrindinimo e mum yo juulu, sinnama ɓayino annabi Isa ko annabajo Allah nelaɗo Allah ko o masih ko o mema sella, joni annabajo feƴƴe julnoyen, o jaɓata, o susata, o makay oye an honno innete nelaɗo moɗo on ko supérieur e hoore am. Awa onon militant ɓe makko ɓen kadi yani onon mofte makko ɗen kadi ka oɗa on ɗon supérieur e hoore am, onon kadi kon supérieur e hoore am. Imamuɓe man wonɓe ɓen ka juulirde ɗo yo ɓe ardo mi daro to ɓaawo mi sappino no ɓeya woni juulirde non. O susata feƴƴude o julna. Ayi ɗum ɗo fof ko hollugol mawnugol musidɓe julɓe nde ɗo julde. Ɗum ko piyon ɗum yimɓe ɓen suumay mayey tun hannde kadi raɓɓinɗine juulirɗe ɗen yayla, juulirɗe ɗen laaɓa, juulirɗe ɗen viida. No heewi e juulirɗe hannde kadi ka quartier ji ka tawata fana heewa, a yiyata desa udditowo juulirde nden. Alansara heewata yiyata udditowo juulirde nden. Woɓɓe no ka golle, woɓɓe no ɗaani ka cuuɗi mum, woɓɓe no fawtaade, woɓɓe no ñaamude, woɓɓe hino ñallude tun ka tande muɗum ni na mani no fijude ko nanta tawi ɗum. No heewi e juulirɗe ka quartier ji tawde udditataake fana alansara. Ko futoro si yahuɓe golle ɓen ari fotoro geƴƴe subakata ko ɗen ɗon tati. Haray miɗo haɗa en ɗum ɗo fof musidɓe julɓe ko nde ɗo julde woni ɓuri mawnude e nder dendanangal dewe ɗen hittinen, ko nde kadi ɓurata naadude goɗɗo aljanna, ko nde kadi wallitotoma accugol piiji bonɗi jaka ɗi wonɗa ɗi. Siɗa maapino accira nguyka, beere, sigareti, dorogu, ɗa maapi ɗum ɗo fof jaka eto juula moƴƴano nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuliri. Jonno musidɓe julɓe nde ɗo julde nde wawetake wi'ede julde sona ilaka lootagol longal ka hurgo, ha ari ka salligi, ha ari ka julde, ka surutuji julde e ka arkanuji julde e ka sunnaji julde. Nde wata wi'ede julde ila ɓawo ton, wono masalan oɗo gorko e renduɗo e ɓeygu mum, mayo Allah dando no gasa renduɗo e ɓeygu goɗɗo go'o, o lootaki longal. Kala do yanimo janaba nangi o lootaki longal, ma ɗum oɗo sonnajo tawɗo yi'i ella lewru muɗum ndun, ma o rendi e modi makko, o lootaki longal. Oɗo en tant kala mo janaba heɓi, janaba fiilaye, janaba ƴiƴam ɓesugo, janaba yaltugol maniyu, foti maniyu on o hoyɗiti, foti ko rendigo, foti o miijiti noon no gerdangal ha maniyu yalti wo. Ɗiɗo façon janabaji tati woni janaba farillaji ɗi. Kala debbo heɓuɗo gotel e ɗiɗo tati, ma kala gorko heɓuɗo gotunkon, kanko ko gotum yaltugol maniyu on, kanko o yiyata ella, o yiyata ƴiƴam ɓesngu. Haray julde makko nden sellata ko o wawi. Siɗi ara ko hunjiɗo Qur'an, siɗi ara mo hunji ko jangete sujudu e ruku fof, siɗi ara mo wawi salligade sa yimo salligo kono nelaɗo salligori non net. Kono ɓawi tun haray mo wondi e janaba, oɗo julde makko sellata. Jonnon musidɓe julɓe yimɓe ɓen no raɓɓindini e ko wiyete ko lootagol longal. Ayi so ndaari ka lakdari ɓurde fanɗude nden nde inni desa oɗo tawɗo susata lootorgol ndiyam ɓuuɓuɗan hakke ko diina kan tentini fi lootagol longal, wo sellantamo ka ara o yotto e ɓeygu makko hatta yo iddal alata o ha o heɓila alam, o wulna ndiyam ɗan o lowa ɗan ka termusu, ma o joɗɗina ɗan ka kasiloro, ma o waɗa ɗan ka siyowal lootorgal. Non si o ara o yiida e modi makko, ma o yiida e ɓeygu makko, hara ko yo gayn tun o yaha o looto hakke ko tawata sellata ka janaba on ñawle pes, janaba on ñaɓata. Kala wagu to feƴƴuɗo on tigi no wonde e janaba, si o naara ko ganto o taamino hana tamorede, no yo andi on wagu to ɗon nil, on ɗon perdi o juulalmo, foti o juuluno, foti o juulano, wagu tun ko nil. Haray en fof ɗen nodda taw andugol fingal ɗo longal ko honno lootorte. Ñande go mi aray hara bayana meɗen kono longal lootorte hande wona ɗum. Mi signali en nun to julde nden si nde sellay ko ila ton nde fuɗɗete wi'ede julde. E jumaji aray ɗeɗen ɓaara e juma kala inchallah yurmede Allah hiɗen ɗo en addoyayno longal ngal lootorte, en addoyayno salligote, en addoyayno tamorte. Hay ɗum kadi woɓɓe goo hino filmande joni par vidéo. Joni somi waɗi pratique ɗo no tamorte ma pratique no salligorte, haray jama on no jenti audio on, wonɓe darde ɓen kadi direct kadi ka Facebook. Haray ɓen ɗon kadi haray hino suti vidéo on, ɓe ka vidéo ka Facebook ɓen ɗon no yiwde image
hiɓe nande kadi audio Allah tabaraka taala no wetina toon piiji ɗin fen ɗo nini baya noon hiɗen an direct tayib si tawi ɗum feƴƴi julde nden watake wi'ede julde si wona ka tuma kadi salligi on yeɗɗi nelaɗo make la salata liman la wudu ala julde alana wonande mo salligi alana he ko be on tigi salligi ono salligorte ɗon kadi no wodi buy ellaji wonɗi ka nder salligi ton ko yata wulure ko yata temedere ko yata capanɗe wonɗi e nder oɗo salligi tata ɗin ɗon fof ellahum gotum tun yoni ko bonna salligi on ma ellahum gotum yoni ko ɗuyta daraja salligi on haysi o sella ñande goo kadi en aroya e ɗum ɗon hara si tawi ɗum ɗon feƴƴi julde nden wata sellude julde sowona wondude e timmugol sartiji ɗin julde nden no mari sartiji jeenayyi julde nden no mari farillaji jeenayyi farillaji 14 afwan julde nden no mari sunnaji 15 15 e 14 woni noga e jeenayyi noga e jeenayyi tawi sartiji ɗin on acca yakke miɗo ñaami haari mi gayni sitto shawwal idan si tawi mi ayiɗo haray miɗo mari gonga miɗo ittina kooƴe ka suudo haari somi ari to on yaafoto minen bimbi julde gasu tun e juula tun yani e juma e a sewe mi atake mi gayno no hankin simi ayi e mon ɗon accanaylan hakke kono haray ko harande nden no gasa yani nogay e jeenayyi si tawi sartiji julde ɗin jeenayyi wona jelu 37 julde neɗɗo wata sellude wata wonde julde o sendidirali ɗiɗo 37 sartiji jeenayyi farillaji 14 sunnaji 15 en total woni 38 labudda bi ma'rifatiha wa tafriqi baynihima ko be on tigi anda ɗiɗo o wawa kadi sendidirde hakkundeji maɓɓe si julde makko nden wawonde julde ko fi on ɗum ɗiɗo fof kumbe kum o bonni e nder julde nden façon no julde nden heɓɓirte noon e ɗum ɗa wona goto idan ɗum ɗo fof wata gasude e ñembugol to yimɓe ɓen no juula ka juulirde ñemba no ɓe juulirta non juulira wawata sellude sowona wondude e janngugol ɗiɗo fof piiji ila ka longal ha ka salligi ha ka sartiji ha ka farillaji ha ka sunnaji si julde nde wawa sellude miɗo toro Allah tabaraka taala yo arsuku en tan o arsuku en iman ɓattagol karama koɓɓen ƴetta defte sellude ɗen janga wawa sendidirde ɗi sina fi kala enen ko maɗɗi ɗen komi mara tan faala jangude kono ko tan woni ala ibnu adama wota o sikku ɗum ko garan yagal noon ɗum ko hoyende noon ko fewtata e yimɓe ɓen an Allah no okkuma balɗe jeɗɗi a sendiɗe fof Allah heɓali ndengal jemma mo waɗi leerji nogay e 4 an a sendi ɗin fof Allah heɓali a hulali a hersali fewta yimɓe ɓen yiɗa faala jangude amma kono amara tan ɗum wota sikku ko garan yagal sa woli ɗum e tawde famuɗo ara himo hibbuma a fotino heɓde tan sa heɓali tan no jangira miɗo sikki tun ñandego a heɓay tan joɗagol yilto waalo lef focco lasmaya mos sikki aray tan heɓike ka aray tan heɓike idan heɓen tan jangen famen ko ɗum woni musidɓe julɓe kaɗo dina meɗen ko ɗum woni ko torodirɗen nelaɗo de ko make ko sallu kama ra'aytumuni usalli juule wirnoɓe juulira on andi si yama ka dargal si hewti yoɓugol julɗe ɗen dendanangal dewe ɗum fof no kaka julɗe woni subaka on premier subaka nelaɗon ad balline ka hawre tabal ka dargal ko goto kala e men wallahi rondanto hoore mum subaka mum on ara eɓɓidirana hoore mum vérifiyana hoore mum inna hey Allah julde subaka on e subaka nelaɗon nandi nani sertali ka sujudu ka ruku'u sertali ka plasugol juuɗe ɗen sertali ka yahugol sujudu foppus jangin on tayya on fop ko gotum Allah inna ne o wi'a hihi fo wi'a hihi fo no seediti alqur'ana ko inni wa kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba iqra kitabaka wa kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban kama jaa fi surati bani israil koni ardi ka suratu israil jangan hoorema talkuru ma ndun hande ko an hasbata hoorema wona malaika ma hasbude wona Allah ma hasbude Allah inna o ƴetto joddi ndi yaha ko noon si subaka yimɓe ɓen fof lanni pottine fanane laaɗon adden en fof fanaji men ɗi goto goto si lanni pottine alansarane laaɗon adde kono ha waɓatuji ɗin joyi fof kono ha julɗe sunna ɗen fof wano iidije ɗen e salatul kusuf e julɗe sunna hedditiɗe ɗe anduɗen ɗen fof ko ni woni no ɓeɓɓidiri te musidɓe julɓe on yi sa ndaari a tawi nandali ko an déclaranta hoorema alqur'an nani wa atarafu bi dambin fa atarafu bi dambin ɓe geɗi to bakkatuji maɓɓe ɗi ko aynata Allah he tayyaji amen ɗin Allah no sertinani no min jangirayno fatiha no sertinani he no min warrayno noon juuɗe ɗen no min immorayno noon no min jooɗorayno noon no min turorayno noon no min ɓantorayno noon no sertinani Allah inna wa desole min komi innono on ka alqur'ana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana
min on laatani ken e nelaɗo moɗo ñenti labanga nelaɗo kadi immo présenté ɓen kadi maka mi yeetino on sallu ka mara aytu muni usalli juule no yirɗon noon miɗo juulira min naali on yo juulirno baba mon juulirayno mana mama soro mon juulirayno idan tawa oɗo neɗɗo o mara porte sorti hande kadi kanko déclaranta hoore makko julde makko nden sellali julde makko ne julde nelaɗo nden nandali hande kadi haysi hajju no moƴƴuno ɗulle hajju moƴƴata ɓa julde moƴƴali haysi korka no moƴƴuno ɗulle korka kadi moƴƴata ɓa julde moƴƴali hande kadi ko honto o wayri torta ko khuduhu fa khulluhu thumma aljahima salluhu wal iyadu billahi ko nangemo ceenemo haɓɓemo buyinoyemo ka nder yiite jahannama yo Allah tabaraka wa taala dandu en on hande kadi haray ko ɗum wayri torte jon noon en heddoriɗo hella wano 45 minutes hiɗen accita numéro téléphone ji ɗin ko ɗum woni ɓoggol ngol jama on wawa noddude ko yowodiri e nder julde nden ko yowodiri e nder julde nden kala nani jayid cheikh ibrahima ba konka serɓe landi différence sujuudu o min mi ɓeyditana ɓe landal ngal maka rabbana wala kalamdu maka sami allah liman hamida woɓɓe koye waɗu muufe man on ha gayna si habbira woɓɓe koyo habbira hara no dari fanke bude habbira ha gayna si a noon hiɓe ɓanto ma ya hiɓe suuya haray ɓeɗo ɗiɗo kala wona noon si en daari deftere sami allahu liman hamida koyo yaadu suuygol rabbana wala kalamdu yaadu ɓantagol na ya ɓanto ha gayna si wowla na ya wuwlu ha gayna si ɓantoɗa koyo yaadu e muɗum inchallah haray ko ɗum woni jababuye ko yowodiri e landal cheikh ko ɗum woni ibrahima bon enele diallo tun joni firtiwigol ba diallo concaser hara en weltanike ɓe fota ko saɗi maɓɓe ko toli tayib ɗo e woɓɓe arde ka ligne aray iɗen kontinde ko yowodiri yewtere meɗen nden nde ɗo julde dey Allah tabaraka wa taala faalaka naam assalamu aleykum naam ko toli ko homɓe wonɓe honto darso on ɗum yani bayana on ɗo ka radio ɗo répétete kikiɗe bon mi ɓange rédivision 18 6 heures bimbi jaka ko 6 heures bimbi woni ko ɓe waɗoyta rédivision gono ɓe feƴƴinode 6 heures sen juuli subaka janngo en arti e 6 heures ko ɗon ɓe wattitatamo quand même fréquence ɗo 88.1 alhamdulillah on jarama bayana o weli hitti ko radio on to ne radio city fm 88.1 haray juma kala juma hiɗen ka radio ɗo 11h00 ha midi ɓe repetoya janngo muɗum bimbi e 6 heures on jarama hajja woɓɓe kanno ka ligne amina e hajja Aisha Diallo ko ɗum woni yani cimenterie haray on jarama on weltanama donc haray ko fréquence radio on ni hiɗen jarna dendanangal wonɓe jentade ɓe radio o e équipe wonɓe ɓen ka radio nam salamu aleykum salamu aleykum allo oɗo yeehi bon donc haray hittinen fi nde ɗo julde so ndaari ne laaɗal sala sallam maaki nde ɗo julde hakke ko nde himmi naam assalamu aleykum wa aleykum salam naam jam tum tafaddalu bi sur'a haray ɗon jenta ko yaawi ko homno wi'ete ɗon ko honto wonɗon julde wonɗo koya honno wonɗo koya amadou julde bon ba amodi koya ko gasi ko toli nala to jam tum bisimilla minni ko landagol on exemple sa hoɗi ni nano landorte goɗɗi goo no woodi o ɓornotoɗi o lootay tummani yon si tawi no hibbi e majji o lootay ndaare nene Aisha maaki wo nelaaɗo Allah sallam mani yuno nanngayno concol maɓɓe ngol mi loota ɗum ma mi heefira peɗaali an yoruɗi ɗin nelaaɗo yaha juulida ngol concol hara haani miɗo sutii batte komi heefi kon ma miɗo sutii batte komi looti kon faike haray ko yon tigi lootu tum batte mum on simo yiɗi o ɓornitongol ɗon simo yiɗi o ɓorno gonngol goo ya julde makko no sel inchallah yo lootum ko ɗum woni mani yuɗo leelongal ngal allahuma amin shukran jasakumllah khairan so ndaari julde nden nelaaɗo sala sallam maaki muru abina'akum lissalati bi 7 fadribuhum alayha bi 10 nelaaɗo maaki yamire aywa
minute goto ɓe maaki heddorɗen haray wonde landoto ɗo haray o yaawi buyno noddude ka numéro en privé ga mi permetta ka décrochugol ton ko numéro on ka radio ko ɗum o andi yewtere nde yewteten nden ko nde luttayde ka radio maɓɓe ga an kasi goɗɗo landoyke ɓe goɗɗum idan numéro an on mi décrochi nelaɗo ma jamde ɓiɓɓe moɗɗo julol julde nden ka duuɓi jeeɗiɗi si ɓe jaɓali julde piyeɓe fi maki yo paye ko jamiri hugol ka duuɓi ko yamama ndaba kono nelatigi ma kala timin duuɓi sappo so jaɓali hurde piyemo kala timin duuɓi sappo ɓay makko ɓe no mari mbuɗi ko hajjirde si o hajjoyali piyemo kala timmin duuɓi sappo si jihaadi formama o yahali piyemo balla ay timminɗo duuɓi sappo so ari o waɗi volonté windagol yaadi ne Allah sallallahu alaihi jaɓata en yi won Usamatu Buzid o andu winte o nelaɗana nano mo nenalo jaɓano o yaha mais julde nden kañum ɓe maaki en yamiri ɓiɓɓe men ɓen ɗeltemɓe fiyoɓe juul ila ka duuɓi jeeɗiɗi si ɓe timmini duuɓi sappo haray si ɓe jaɓali julde ko yeeɓi piiɓe haray wagoto men on nangi en ɗo inchallahu tabaraka wa taala haray ila ɗo goɗɗo permetaka noddugol hande kadi ɓay leer meɗen o yoni jama jentiɓe radio on e aduna on fof e bangeji ɗin fof ɓe weltanama haray juma kala hiɗen nodda argol jento janggo bimbi 6 heures si tawi ɗoygol fo laali en ma dawgol ka golleli men ma adkaru sabaha fo laali en haray ɗen laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal